Hello guys, welcome back to my channel Anisha Kasih Vlog. Tipe mentak sengi dan ihuni dan da uek pakora. Hoat uek pakora mentak sengi yang pen iya pi kumnu banshat ulong babang bah berulong ru ubasuk bah banshat. Tila da fikwa ban tip uni kumnu ngashat ngobah ban pa iki video untuk bestang do bakot tikam beslam shi kapor. Let's get started. Okay guys, tim mentah hangi yang ada bu kabul. Tim mentah ngan syam artli kapeleng. Ban dah dia nang tua ngan king. Ngan lek ban king bahai kini ka peleng hadu bakanda kam sebok bah. Mentah ka peleng ngan adap king bah ti kelas sebok bah kum ni pitu dah dia mentah ngan tap no sau besan. Ngan tap ni besan bad ni ro ngan king bah. Hadu banda jak kini ki jing long teli uni em ha banda king ha jai hadir nang tu mentangan besok piat ni sing Saman ken tim tan bersa u baking soda kemlu mentah ngin king no semabang bah namar balai ba ada berpiat long semabang bah di kompanya yang kalak kloik mentangan teh anak ini mentang ala adap tablet kini baro dengan chat kumbashi mini di hakalu flame dengan kelan ok mentah hadin shiminin oh la ibang wah nama la long golden brown yummy kas maubi mentang chat biang sa shimini di hakalu flame mentang pe biang new la long ni em ti umpat long bahan namar bele yu ni habat biang hadu bonda kham long golden brown bah ti mentang kela biang baro ngan chat biang sa shimini di Tada, pek minta ulai ti udang klik bah badru ulong uba jam bah ti minta ngelabu lang ro kanika red chili sauce ni bangin yo ban mat selalu crunch bah ulong crunch bah hoi ulong crunch bah na lor em siapa apa ulong jam pek ni wow ti ngan mat ini minta oh, it looks so yummy. Okay, and I might try how bacon yet. Belum no? Crunch lor. But ulong jam siapa em?
Nga tengah bang palat guys, share usai persyang uni ban sa comment selam yang mar balai ulong uba bang shisha adu kata.